Palaikha hambai pileo nai tonai joto takuk tei buhuk sono जों दिनै अराव खमलंगो जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन तै पार्टी नि आदं संबायजो दालायै दिनै इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियास डे पालायलायखा नाहार मुङावनो जोंनि सेल्फ डिटरमिनेशन जों मानानि नांगौ हानि बोसाराव जतनो जानजा अधिकार न कक सानानि बागै सेब मानानि नांगौ तै जानजा हानि जे नायकल तंनाय रक बरफ गाहायनि हानि बोसारावनो तैबो गराखे बरनि कल्चर ट्रेडिशन तै राइट्स न रनानि ओंथों अमनो जों मेसेज रय दिनै अर रेली खालेखा सेमानो तो कतर के खाइजा काबा कागरगो ताकलाय रेली सुबिदा ना ताक रेली ngui or kaisa seminar ngai tani hingke chini young generation no जों सिरनानि नांगौ 94 नि सिनि ताबक सुजरा जे इंटरनेशनल डे पालायजा खायनि गोबां मानसिनि लोकरक सायनायखौ जोंनि अधिकार जों तमा मानानि नाबो सायनायखौ हानि बाङै जों young generation no sirona ni bagai chini ADC Haphang ni khakoi tini kaisa seminar kaham ke kajana legal advisor rok tei kereng tongnai rok tini kok sai khna nai boni bangoi no sung mai program hambai ni hukumu ma khatinai hani bwsarokni hukumu ma khatinai hani bwsarokna ha marinai hani bwsarokni manthai marinai hani bwsarokna rung ma khainai hani bwsarokna elembago mati sanai hani bwsarokni manthai marinai hukumu ma khatinai hani bwsarokni hana marinai hani bwsarokna satogoi mangelak are digrani sabai phaibaidi jotono khar phaibaidi kota khoro phaibaidi are naha ta tongde ha sanpai phaisi de kota khoro phaibaidi mukmu sanai phaibaidi matai sanai phaibaidi matai sanai phaibaidi hukumu sanai phaibaidi mani konglo sanai phaibaidi jini bagai rung san phaidi jini bagai ha san phaidi jini tongthai san phaidi o takhura phaibaidi o bukura phaibaidi তিনি most probably 30তম International Day of the World Indigenous Peoples abono Hayung Rwui 193 country wo son of the soil originating innate native peoples rock Hayung ni hani bosani sal palai tong mo sal very important UN United Nations 1994 Puila 9 August Hayung ni hani bosani sal ni Palaikha jago abo 1982 ni Geneva wo UN rock United Nations rock Hayung ni bosani sal palanya hani sijanto khaimani tinini mo salo chini taklaini 2023 ni theme the indigenous youth as agents of change for self-determination. Hayung ni busani self-determination atmoniয়ন্ত্রণ অধিকার no tebo kaham katisana bagai যুবক rok youth ni যুব সম্প্রদায় rok bo eta পরিবর্তন তুপনানি bagai gobang bhumika mananai ang mo salo Hayung ni jotto Hayung ni Bwsarokno hambai majanogo tinini mo salo Hayung ni Bwsani je right more right jokno semtashi phirok manani bagai mawanchugu shortke sasine tabuk chini Bharat Hakotor India government UCC Uniform Civil Code chalu khlai in addition 2006 Forest Right Act je khaimani mo Forest Right Act nobo tabuk present union government abono amendment khai hani bwsani scheduled tribes forest dwellers or any other traditional forest dwellers rok jeta bongni forest right tongoni mo right ni borongno tabu bonchona khanya nai tongo UCC tabuk orobo haino
সিভিল কোর্ট অবনব হাইনে তাবো বড় বিল তো বাবুই চিনি নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব ভাষা নিজস্ব কক নিজস্ব কারমং চমংন অবন দংশ খানাবগৈ খাইতঙ্গো সংখানাও অবনতেই তিনি ইন্ডিयानि गोबांमा हायुंनि बसानि सालरक प्रटेस्ट डे होनी खाइतंगो जोंबाय इन टाइम कम्युनिकेशन खाइजियानि बागै जोंबो बरगो बाक्सा गयमालिया हाइपनो जोंबो इन्डियानि ताइ जत हायुंनि बसारक तिनि मकनै बिलनो प्रटेस्ट खाइतंगोनि बबो जों प्रटेस्ट खायो नै तिनि म एडिसि प्रशासननि इंगै अरो हायुंनि साल पालाइमानि मसालो जों मासाव हामबाय ini hano san faide ini hukumu kuar faide ini hukumu kuar faide arai katal hase san faide Dirinya salah, baksa borongni kawa kakama tongo, tek baksa borongni kawa katungma tongo, amna tu itam sana muzo. khatung mani kya hai sini hukumu mukumu no chung tini phonuklai mano hayung ganangai ni indigenous people lo tini hayung ganangai na ha nijini hukumu mukumu no bai thangni hukumu mukumu no phonugai manlai tongo tai babai sa phajin khamani hinke chung jesuk sirik sini sirigi phano Bwsarokni butar jagai phano Bwsarokni tok thar jagai phano chini man thai mai ang tongo chini ha man yang tongo chini hukumu kamai tongo chini tong thai kamai tongo aborongno chiri sini chirigai demonstration khaisni khayoi bisil khaisni khayoi lama kasoni khasoi porong che mai yang tongo abono te hayung ganang ni lukurok bai ti hayung ganang ni hani Bwsarok bai baksa ke khorang ti sa ke modamano haine bagino United Nation bo haine phandri tongo O Haani Bwsarok, Hayungni Haani Bwsarok. Norok teibo kotorke khorang tisadi, norongni loge chung tongo, norongni haki pili mannai, norongni manthai mannai, norongni hukumu khatijaknai, norongni bebak right norok ke pili mannai. Abu bai chung mahani tini khatung laijak, khapiok laijak. Lukurokno abon kesaro chung thanchake Hayungni Haani Bwsarok thanchake tomungno choba khagyangke. Kebo Hayung sakawa chini manthai no kasoi mangla abon bagai chung thanchangna nangnai. Hambai.